Kaseng Nyotab Youth Development Council HYDC, haka artarik yayong, kaletya kendo yo CM ka KGDC wa Shambor lang renja, halor kamat bandawa pentrekam ya ka minimum wages act, hapo ka 6 schedule, balataw na ka sorkar jela. Habak kilat patay kubor na kalyang President jong ka Nyotab Youth Development Council ulong, kum kaseng kadon ka jingsaw kya, habiyaday, bat ke jingbam yo kam ki kenna samla khasi ulong lingba kani ke executive committee bathamai kala penpa bakan mai trading license show ye ki dakar hakino kino ki kam ki bau khasi ula bantre shu ulang baya kitu ki bala yo ke trading license ke district council anda penthamai biang ye ki license ka de banbu nyopo nakashispa ki batre ki de banlong ki try muluk ula benrap ke district council ke deban pentre kam ya ka minimum wages act balathau da ka sarkar jala lingba ka labor department ka balong sanspa arpusan tingka ka bainong shisngi deban yo ki nong bala sngi pahap hapo ka 6 schedule. Lawan kundu ya Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council. Ke jingi ya kundu jingi kalong baik ba. Kadon ke jing sukia ka bakrau na kaliang jong seng namar ba bun ba ki kena semla ki ya ut na ka por cha por bom don kam don jam. Na kata kadau habawan kani ke isi. Te ngi i ba ke isi hani po District Council ru. District Council ka dai ban le hapo ke area juga kata kamot hapo ke schedule area. Balai bangi ong kumta namar ba last time ke District Council lengba kani ke isi ke badon ta kalau ong ba ngim nom ai trading license chu ya gidkar haginu ta jong ki kam ki jam ki bala nang kursi ngingi sngo ya hap ya kata ke jong ong jong ke District Council hendai ka way part ka bangi ban benya ya ke District ya ka ya CM na ong ba om dei tang ba ngin ong ba ngim nom ai ya ka trading license ya ki non tribal hendai dei ru ban perkhan ba kini ki bala deb yo lupai ya kene ka NOC ya ke trading license na ke District Council ba ke District Council andala dei ka por ban renew ka dei ban bu i kendon ba nyopau na ke sispa ki nong trekam tu ki de ban dei ki try mulung pingila ban juru ya CM na ba UCM udai ban pentrekam ha ke area jung u ya ke tu ka minimum wage ka bla prescribe da ka sarkar Meghalaya lengba ka labor department ka boong ba sanspa arpsan ka bainong tre shisngi sanspa arpsan ka kata kamot lada tre sibnai de benyo bainong khatlai hajar sanspa ka shisngi tingi ong ba hapo ka schedule area baro ka District Council ka dai ban pentrekam ya tu ka an bala thau da ka sarkar Meghalaya pi gane ka dai ka issue jo ka jai benri ko behek ba hak bidai begini isu jo gajat meriu bahek ba ni de ban klet yakini ki kam politik sa ebor khod dapoi manu sna manu ru ni hap ani hon ni hap an pentrikam namar ba kadai ka isu ka ban imja ki khna samla ki jongi na kata kadau meneng la ban jor yo CM ni omba pidai baik ban pentrikam yakini ki minimum wage ka bala sna da to sarkar Meghalaya ban ni ban juru yo CM meneng ni omba nyopau na kasispa yakini ki kam jam ki badon hangi hapo ka schedule area ba andala ni tu trading license deman ai ke kam ke jam ji trai belum dei siam u badang thamai desa ko ru ngai i ba kar kontri kam joki mat pa CM dei CM u basim ya ka bor hakti marwai te ka assurance na CM ko lomba pila ai ngi ke ni siti ni la pe point p kanu ko bangila ba kontri kam win kontri kam wala kataro ngahapan konsol lang ya ki isi junga bangin pek kanu bangila ba kontri kam ba kanu ko ba ngimla ba kontri kam khamtam habangi ekran ya ki isu jong ka petrol pom isu jong petrol pom kolong kumni hadin bangila le ya ka phase 1 ban pentri kam ya ka tu minimum wage ka bla prescribe ka sarkar Meghalaya ngila le na do nang tin mo ble hadu hamo yong ngila ban check i petrol pom bat thai ni i hang tu ba khandai ko na ka sispa na du i manager hadu i nong pe petrol tu de git karnot bar thai kat ba ka kerteng jong tu petrol pom ban ka de ha kerteng jong kursi
Dan tang artli ki pom ki ba utraru de kusi, manijaru de kusi, nutreru de kusi. Badha gitu ki pom artli ki bangi la syam ngi kalong ba. Abo manijaru kusi, utrai kusi, nutre kusi. Kiyo ya ketulop ka ba kam tam su ban ya ketu ka minimum wage ka bala prescribe da sorkar nuklear. Kini ki wi ki pom ba ki balong trai do kusi, manijar do kusi, nong trai do kusi, o long trai do kusi, manijar do kar nong trebun dukar iwei kasi ondang ikli yo tau kasi batreng tung ong kat nu yo tulong san hajar sibnai tega jingkli menta kalong ba hatu san hajar sibnai ngin le ke san hajar sibnai ngin syong kali ne ngin tiet penbiang penbit hi hasam ne ngin le ke kata san hajar takadau kani ke isu hak beidai bat ka kam ka jam bat kani ke komsil ya ka bainong nong trei kadai ke badon kam tam na benta ikna samla nilai teng isno ba kani la de ka exploitation of labor na kaliang jong kaseng ni kerentang kendap nak basang obam tasni dang wan ani apo sikapsul ngimpat kwa ban ya pun hura ngimpat kwa ban ong bangin lek ngin lek start himangi hendai ngin lek line pai line tiak patiak ngin lek hadu ngin poi hau tau thong ha kata ka point ka bangi ong ba ya kani ngim sekolah sya syu Leng ke sukar mekliha ka susna ya kini ka antam benda kom. On dak la poi kata kapor ngin sedang ya kini. Re hadu mentahi ngin kwa ji ki ngili kundu suai ndu usar di besna itu di minimum wage. Ni la tho ya ka appointment sya u minister jong ka labor ba undai ban ya kundu ban clarify ba hatu kini ka an ka minimum wage. Kadai ka an tang na benta bancu bo bancu pi ya ki pai ba bakal don ka an nya kadai ka an ka besna na menta ban pentrikap. Menang iwan kelu yo UCM jo district council hang ni ngiklim keli yu ba onne kumnu lada tre kenekaan namar bakaan kemdai snamu Andre menta ngin sele ikundu ya ki briu jo sorkar apa oleh buat department man keli ki lada ki don kini ki briu ki ba pungkeng ya kenekaan ki bom siu ya kini minimum wage kat kum ba prescribe ke government on clear on let kumnu lakin kem lakin cancel ke license kin pinstom kin tab jail kin fine kata ada jumpa kedai ba ki briu na pok labor department ki badai ba pek tu ka ki dai ban ai ini ya jumpa lembung tangan oi pi hadin bangila dep ban theo tiak patiak bat wat jumut tiak patiak kan sokoi ko we ka por ka ba kinong bala baro ko we ka jalam clear kin wan ban ya ki lang bar ka seng HYDC ban pen urlong ya ka hok jong pai ba ngan ong pitang da ko we ka basai ba exploitation yaki labor kan kut matau senam arajar arusan bat ka hok jong kinong bala kin yo yak ta jingsio ko pap ka ba paka kat kum babuk sokar me kriya ha uni senam arajar arusan ban dek buat bani ang tu bakadon ka binemi na kam don ka binemi ni ka main purpose ni ha bangne ha petrol pom ni ong ba bu nong trade de bri jungi bakin yo kam jam si yo tu minimum wage kata de gue Drai ke ega bas ngolong kolong bang tu utrai de kasi manager de utkar nong trebon gitkar iwei nong tre kasi si tulop sanajar. Ite ya kata jing benami ne ke bom benami ya tang la tai. Hadu mentang empat la. Kai ke tau buat kebun Ba. Oh kasi jungi umnang manteu ya kata gadip. Gadip. Di pok petrol pom gidon tu tapi sepok teu ya tu gadip. Tiki ong ba. Di kasi jungi gimnang manteu ya gadip. Kata de gue. Di kasi jungi gimnang mantho ya ka jingken ke jingdia ang tu pok petrol pom e bot fai. Igi kasi jungi giba khantam ki kenthei sam ki khna samna kenthei jungi giba pasnos Japan ru udang pan dan u Japan ka sokar Japan kadang ong pha itu ginos kasi nang ne bele sport Japan kini giba kini ki khna kasi jungi giba pas ke hotel management wat uta hotel city sport Mumbai ru udang ong one tray theu ita idip long tip ki kadon ka era shadin har bai dai ni ki kam tu pom ini nak kaliang juga seng namar bang oi pi ba Ngimpa ban ya kerentan haduk bata ngimpa ban ya syaru stay ngin concentrate wa ba ya gibri jungi devan akam ajam minimum wage demat siu ngomong mana exploitation of labor apa state media kan kut kita senam arajar arsan ngin yukun teng namata binong belah ni apa state ni kenapa tim keri ban tim bejak